Gardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Phuloni constituency ke paro center Rensing Rong Piarong Pathu Aklamalong kaprek political party pen COC APHL siasongolong Chipogdun. Nona pora hod MP election mati MP kilik nangte bogbom penajok asong tinta cerok toko mai along ahabar along mai ding ponlo lason sibo signify crit rogani Phuloni constituency ke paro center Rensing Rong Pi Pathu Aklamalong APHL siasong pen cerok toko mai paman ponlo labang so mai long kaprek asong pen 60 dola jakong longwek nang jipu matha ponsi methanga song BJP songwe pen COC APHL siasong along bang krip hoatum Chipogdun lo Lapen APHLC Central Committee Vice President Rajesh Disu pen man kedo karbi poho pen arjo ponsi deng pono Lapen pini labang so mai long Phuloni constituency mai pudhoni ram timung pensi mai jepam pu pono APHLC atum ke chobaya song kali re-election dowekji radaphat pachobai kali pusi sarkiri rong parpen ningje pon nili ke rajaning lengason direct BJP atum ke claim ke chokchi along ke BJP atum ahan kituna long si riho jogdun lutlo ilitung kar biaron ki pawir BJP atum jasmet BJP RSS bongo sina atum si ili kar biaron nang ke pawir lo pusi kursing timung pen ningje pon Lapen pini labang so mailong Central Committee pen nangka chetong dun APHLC spokesperson Angtong Tikathar, CC Vice President Rajesh Diso, CC General Secretary Sarkiri Rongpar, Kursing Timung, CC Spoken, Dipen Rongpi, XMEC, Lakha Kriketom, Haraghat Constituency, Suren Kramsa, Langhin Constituency, XMEC, Candidate Sarmung Rongpar, Lapen Rensing Rongpi, Arong Asar, Joy Singh Rongpi, Haraghat Women Wing, President Risika Milikpi, Lapen Ongdung, Risang Huatum Chitong Dunsi, Maying Samjin, Pen Lapen, Labang So Mailong Ongdung Amuluk, Kachitong Dunararatum, Aning Ing Sampen, Mai Pichun Ponlo. Phuloni Pen Aruning Tikathar, Karbiang Long News. Lo la sini lang litum hana ke chuning ring tung bang la hello nang litum abang so bil ka chong hong pen ke me thang khe phan la pen me thang long ria phan ke claim pi pedet sik shudul ka pang tang de hemprek hang he da party long mang dorinon pusne lang tum chuning ring tung al sinon alang tum na me jong si wang lo polote nili tum bang so ka chi song long bang ke lam so se RD do po la pen anu se ja kong ing tang bon po la pen non ki wang jilang MP election nang ti bok hello monheng lo monheng April Mil solo alom si dupo lasi ahok lo APHLC atum cipindak nang kokpo jong si APHLC jong si nang hai helang pulote karbiang long ke vir kokpo akar biar rata vir po lapen akar biang long mandele ke imbo chokpo kopi ma pulote non border kadu ko bita theklong holo ihin ke han nogong border tanitum hopta bagdo nogong border nitum ke dutam halada ke chojor la pasong si plang lo halada Karbiang Long Autonomous Council Land and Revenue aiye mata hada keng pakchibim de kupusi Karbiang Long ma kupusi Nungong district ma Golhat district ma hachine lasi alang litung mithang along ri tanda non kachipang bopo alang dengan le rok lasi Karbiang Long ratum nilitul bangso mithang along ri kang bopo dia phan la pen mithang akhe kivir be dia phan la bangso kache songlong nang chi rap nang chi tudun popuning thelo la pen kaddo go be pada menon ki bang jilang MP election ma ke Karbiang Long rat thur pak pen APHLC non kilang jilak MP election ke pahai dun phan lapen ang pahai dun po puning thini la lang tum na chuning rilo te dang te sara BJP tum penang o lam nang karbok do APHLC to kitab ke pon tum kitab ke lage kitab nidanon 1 2 3 ke thek ta kitab lang ding masi 1 2 3 ke thek ABC ke porhi da ne kitab dosin de ABC ke porhi thek chot ke kitab ABC ya kitab lang le pin tung ABC porhi thek thilo lapen kitab la ot pin tinga mena si tok thilo la sini tunge Karbiang Long ara tunge sik sidul long ke itung karbi lapen inglong so arat aja kong ke sik sidul long si dokok lo la so kitab long si la so ka kitab ateng pen nitum rara long pon pen than the jongje pote kubusi ke chini po ratum di la si BJP tum ta ABC charli no lapen sik sidul anu te chini po la hello Angkoi selam sara re-election apu thaga rapjin ben chun pon mai re-election bangke nilitung kopia posi kes pinang kokpar election rem det amani tum re-election tu nangi pole nitung ipugali dei lapen so election ke chokche puni tung ipugali election aprang
election ki doji lama bilang la so prang si tunggu hati high court ke sipi lagi kar binglong ora na sini lo la penon ka cari bom tim kar binglong la sini ke lagi la si la bang so akke sa bang kanon ka high court long si pending lo non penengang bong ta वो सिग्निफाई क्रेट रॉक कुरुचिंग दुकारानी कतलon वो सिग्निफाई क्रेट रॉकारनी पिरथिया डांगपि लखिमना धरम के क्रयारारातुम मिथांग लखिमना धरम आकुरुसार लखनिंग तिहेनसेक आमहांग के ठेगारनी पाचेटन दोनसी वो सिग्निफाई क्रेट रॉक कुरुचिंग दुकारानी पमान पन्द लासि पिरथिया डांग पियालो लखिमना धरम के क्रयारात माते लखिमन दोवानालं तीन तमे तालन पन्द लासनसी Kini dowan longri bapuram terang lukimon dowan along setamik mesen pen wo signify great rock guru cingduk arani talon pondo sayang deng por bhai pri adap pen mithang jongjung dowan milo chipakla por bhai drop adap don chingrum dowan pialong kadokabe arat chitongsi arnama sayang deng pangcheng ponsi por bhai serke ba por an arnama sayang deng pachun pondo puthot por bhai serke bra chitima por pen arnamalun pen kikan kilun chipate ponsi ningaro chipipon Hanjang nang sopen Rajibson Rompi Karbiang Long News Pini nilitum 15 June mate kurucing dobe talan bangke nilitum lukshimana ron akurusa tirthe kharche arnilo nasi Pini nilitum tirthe dang lukshimana ron afan ki koy aradan ke pini adan tin tame roarchu pono lasi Pini nilitum program terang lukshimana dawan tame adap porphai dipen kilun kikan penke lukshimana afan ki roarchu penchenglo kilun kikan lasi non ani kang sam porphai pian ki puthot sayang ding utan panpu limen ke entau bi lasi nili adak program terang lukshimana dawan along Riso yang ciromai amai pui Pini Dipu Sai Sport Complex Chutinala along Bharat Janata Party mate thi hekpen BJP Sarkar ningkan serkep ke chok Narendra Modi Prime Minister BJP Sarkar kachari ke chok katalon bangso maelong manpeng pen nang chetong don lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang chetong don se rada thengnu jumisen alam thi thantekang Assam Chief Minister pen kaning JK Assam lapen Karbiang long kaching thora warsai lake BJP Sarkar pen chot athema non Karbiang long along ta development an ke kichun eta sonsi ki onglo lapen kichun che son anta ke pichun ji aphan si bor iponpo lapen CM Dr. Tuliram Ronghang CM do tike Karbiang long arat akisung akiduk anke kepijok ji aphan si nedai to piponpo lapen non kewang ji election a hotse tame BJP Sarkar aphan pe hai si anso se kaching thora warsai mate development one thunang po lapen rongarlo lang kijun mobe kisung aratta mathanang nelo ahem si lang palepo lapen arta ke onga tumaphan Sarkar pen akijoy poisa kipi lasitame pabat pon pupusi rada thengno ningje lapen bangso mailong kachetong dun lake bayan jai panda National Vice President Bharat Janata Party lapen KAC kachari abangphu CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA EM Mrs. Doan chetong etlo lapen dimahasau CM Debolal Gorlosa sitame chetong dut to tangte pherang ke thengno kaning je ponalam the arju sinang News Text Report Karbiang Long News These are SIU. Today only they told me I will solve the problem. Don't worry. Sir, yes, BJP is promising since the last that peace will bring in the country, but Manipur is burning since 1 month. And আৰু কিবা আছে নেকি স্যার তিনিখন মেডিকেল কলেজ কি ৰিকগনিশ্যন হৈছে এটো মই শুনা নাই কথাটো মই শুনা নাই তিনিখন মেডিকেল কলেজতে এইবাৰো নাম ভৰ্তি হ'ব আৰু খুব ভাল কৰি মেডিকেল কলেজ চলি থাকিব স্যার এসআইইউ আপুনি কৈছিলে যে আপুনি মেডিকেল
মিষ্টাৰ চাগুতে আপুনি কৈছিলে যে এছআইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপুনি দলিয়াই দিব বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া আপুনি মই ক'লো নে মোক আজিয়ে কৈছে প্ৰব্লেমটো, অলপ আগত 1 ঘণ্টা আগত কৈছে। আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত হেম্পাৰ হৈ আছে এছআইৰ ক্ষেত্ৰত। মই চাই দিম, এতিয়া গৈয়ে চাই দিম। আজি গৈ লওঁ, মোক এতিয়া ইয়াত আহোঁতেহে কৈছে ডিপুত। আগতে মই নাজানিছিলোঁ এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, এতিয়া মোক কৈছে, গৈ পেলাই মই ঠিক কৰিম। কাৰণ 8খন কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা বুলি মইতো শুনা নাই, মইতো জানাত জুলাইত বিল আহিবহে 8খন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ কাৰণে। 6 আগষ্টত বিল আহিব এছেম্বলি। তাৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আনি আছে যে মণিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সহায়ত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল। এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি? ইমান মানুহে ভোট দি জিকাইছে, গতিকে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? স্যাৰ হেৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ স্থাপন কৰা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই। টেণ্ডাৰৰ কাম চলি আছে, লাহেকৈ হৈ যাব। ভেটেনাৰী কলেজৰো টেণ্ডাৰৰ কাম, এগ্ৰিকালচাৰৰ টেণ্ডাৰৰ কাম, লেণ্ড এলটমেণ্ট হৈ আছে, সোনকালে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আচ্ছা, জোনালী নাফৰ হত্যাকাণ্ড আৰু আমাৰ জোনমণি ৰাভাৰ যি হত্যাকাণ্ড বা যি দুৰ্ঘটনা, তাত চিবিআই ইনকুৱাৰী হৈছে আৰু জোনালী নাফৰ ক্ষেত্ৰতো চিবিআই ইনকুৱাৰী কাৰণে আপোনাৰ দৰকাৰ নাই ন, মানুহে কনফিউজহে কৰি ল'লে। তেতিয়া হত্যাকাৰীয়ে কয় যে ময়ে মাৰিছোঁ, আৰু তাত ইনকুৱাৰী কি প্ৰয়োজন আছে? শাস্তিৰহে প্ৰয়োজন আছে। জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনেও স্বীকাৰোক্তি দিয়া নাই কাৰণে তাত চিবিআই আহিছে। Samson Singh ti college along pini HS second year asat lang ki unduna toma phan karchu pedopon nijang kar biang long wathat lang so Samson Singh ti college along pini wo signify grade rokarni HS asat lang ang deng ki undun kemi sena jok pini than bang atoma hin pen karchu pedopon lo Samson Singh ti college pen pining mate surhini rain ko rakathomaning kan ki undun arts stream pen bang pharohini ra phoke brakathom lapen commerce stream pen bang plikebra phoan chepa undun renti pangrum pet pen bang pharohini ra troxir kebra ner kepan kachar diklim somaratum HS second year angdeng asadlang chepa undun do bang so chepa undun along kecheng siang deng akas das alangli Faroke Thomra, Trokner Kebra is Siana number, Chipolong Dunsi, Pan, Trokner Kebra Trokan, Chipon Dunlo. Bangso, HS second year asat langki undun abang pu bang pia pan, Tan bang atuma hinpen, aningkang sampen, abang putin apan setame, Gamusa pen, Karchu, Pedopondo. Bangso jay megalong aluhia manpen, Kachatong dun, Lipson Bay, President Lapen. Ex-MLA Dr. Mansing Rongpi Lapen. Kirap exam atum pen setame, Chirap Chitodunsi, Chetong Dunsi, Mayardi Pidunlo. What had lang sopen himari bongrong, Karbiang Long News.